Kani gadega Patisi TV, bat pidang pej yaki kubor baman kasngi. Khasi Students Union, Southwest Khasils District, henne kasngi ka pratrik ujemang, kalalej ikendo yu menteri ketnat ke koj kekhya, jong ke sarkar jela, uba Alexander L. Heng, bat IT hu ya kedor khas, ha kebayadei bat kikatu kat nikiman bakaseng ke dawa. Kimat jing dawa ki baka KSU kala dawa na ke sarkar, kalong bansna pendap no ya ke Mokarwat Community Health Center, keberan cispa jing tia. Nang ta ke jing dawa ban penbiangi ke jing don kam hapo ke Ranikor Community Health Center, kumjo ban thung kam khambon ni kinong trai nadu ki doktor ki nurse bat ban bu ka wei ke ambulans. Bat ka wei pat ke jing dawa kalong ban kham penjanai ya ke kom trai kam jong ke Primary Health Center hapo wa kaji. Nalor kini barok ke KSU kala dawa ru ban pleno ya ki sub center, bat ban kham pen ban sna no ya ki wei pat ki bampat dap ki badan hakini ki thain. Bat ban pleno ya ke PSC halauba kenang bakan long ke jing mentoy na ke benta ki pajba anong susnong jogani ka than hi barok ka wei. Kaya kaba naliang jungi ngi yai budin ngi pa ka surkar naliang ka health department ro ka pa anre ka song sa ka finance department ban kan pus halor kini ki pada naliang jong ka fon lada undon fon kalong ka pa ya ka health department bakan ron ya halor kini ki kaba naliang jungi ngi lai ba nadu musya surkar parim ila di hegi ba di minister musya surkar parim kaya kaba ngini ba halor ka wakaji ki kaladep function hadu unta kaladep terekam kaladep pli kaya ka di man sini rengi ai buden halor ka jing na kinong pre halor ki